Имя Исмаила Муфтийзаде вошло в историю Крыма как одного из ярких представителей крымско-татарского народа. Им был основан фонд поддержки науки и образования «Хайрие Джемията». Исмаил Муфтийзаде помогал соотечественникам поднимать сельское хозяйство и активно занимался вопросами крымско-татарского образования. 19 июля в Ахмеджите провели вечер, посвященный деятельности известного мецената. Организаторами мероприятия выступили Фонд развития науки и образования имени Исмаила Муфтийзаде, журнал «Ненкеджан» и общественная организация «Маариф». Asıl gayemiz İsmail Muftizade halk hizmetinde leyha altında insanlara Muftizade'nin bilinmegen taraflarını tanıtmak, onun mecenatlık, onun ziyalılık ve 100 yıl evvel bu halkın temelini atkanı noktalara, hususlara vurgulamak. Среди гостей вечера писатели, журналисты, ученые и педагоги. Они поделились интересными фактами из биографии Исмаила Муфтийзаде. Историк Нариман Абдульваапов рассказал о зданиях, которые были связаны с жизнью и деятельностью мецената. Озу Исмаил Муфтийзаде Ахмеджитте doğmasa da ama hayatının ikinci yarısı Ahmejit'te geçti. İlk evvela onun yaşayan evi saklandı. Bu bina, bu ev şimdi Krılova sokağında bulunan, onun eski adları Kladbişinskaya, son Subhi sokağı olgan edi. İşte şimdi ansambl, Kırım ansambli şu yerde, şu azbarda Muftizade'nin reislik yapan Hayriye Cemiyeti, Ahmejit Müslüman Hayriye Cemiyeti tarafından Ahmejit Rujdiyesi'nin binası açılgan edi, mektep açılgan edi. Bu bina şimdi İsmail Gasprinski adına Kırım Tatar Milli Kütüphanesi'nin binasıdır. O demek milli tahsilge pek yandaşkan. O Gasprinski'ye yardım etkenden de gayrı. Mına biz bugün çok şey bildik. O bu Ahmejit'te pek çok oku yurtları açkan. Ve Peterburg'a bargan Kırım Tatarları okumak gerek uzun tilinde de. Bu mekteplerde Kırım Tatar tilinde talim terbiye keti, lakin Farsi tiller öğrenili, Fransız tillerini öğrenili ve bala elbette birkaç baş diğer talebelerden üstün ola. Demek İsmail Muftizade halkımızın parlak insanlarından birisi. Men üçün mesela men İsmail Muftizade hakkında bayağı okudum. Lakin bu tedbirde tafsilatlıca daziye de bildim. Сохранился дневник дочери Исмаила Муфтийзаде Ненкеджан Казанбековой-Босняковой, в которой подробно описана жизнь в депортации. Обработкой дневника занимается журналист и писатель Зера Бекирова. Нас пустили в комендатуру. Зашли, за столом сидел солидный человек, немолодой. Посмотрел и спросил: «Вы убежали с участка?» Сказал. Мама стала говорить, что мы не можем работать на лесоповале. Он хотел позвонить, чтобы нас арестовали и под стражей отправили опять на лесоповал. Но мама встала у стенки, взяла меня за руку, поставила и меня к стенке и сказала: «Расстреляйте нас, пожалуйста, я не могу в лесу работать, я не пойду, пожалуйста, расстреляйте». Biz jurnalımızın sonki sanında İsmail Muftizade'nin torunu Nенкеджан Казанбекованың күнделігini bastık. O Rusça yazılgan edi ve Kırım Tatar tiline çevirip onu ne ettik ve onun hatırasını da bugün andık. Kırım için, umumen Rusya için o kadar çok hizmetler yapkan. Kırım'ın en meşhur sülelerini, en zengin sülelerinin başı olan İsmail Muftizade'nin torunu, kızı ne kadar bir дешетлі шарайтлерде олғаныны о күнделікте көріне. Біз оларны бүгін шуны хатırlamaға істедік. Ve böyle şaraytlerde insanlığını joymayıp, өзінің menligini joymayıp ve ne diyeyim şu cehennem çemberinden kutulup onlar Kırım Tatarlar çok yerlerге барып анда халыққа қауышалар ve халықмен beraber kene vatanға қауышалар. В планах Зеры Бекировой выпустить книгу, основанную на записях из дневника Ненкеджан Казанбековой.